Tasisian part ngi pedang sumhai pi barok syakanika channel kejengi bangi kerman baborok pia syai pia klailut. Sungguh subscribe yakanika channel bat kemawan turn on new notification bell kanang wapinum do iki videos ki bingi upload. Sa follow ru yak Instagram kejengi lada kumno pikom ya like iki video support ke YouTube dan ni pimju yo iki notifications. Lada pikop bangkirsan dan support yakanika channel sampai yakanika store kejengi ka link ka dan hapo description juga nika video. Pilaban order yakanika jang ki bangi la design hi. Yakanika post la apply ka Bio Resources Development Center dan nika BRDC Shillong mentau benai rajar apulai. Ka ketang juga nika post ka field assistant. Kelas date la nika tarik bakado wa pilaban submit yaki applications ka hu arpo tarik benai Jun rajar apulai. Yakanika field assistant kalai ka ke post bat ka each limit dan nika kerta ka bahedo ka day like hours 6 bat kandon ka relaxation hado san 6 yaki schedule class dan nika schedule tribe ka salary dan nika tolop ka 10,000 hakshi banai bat ka educational qualification kalong komne ka ade ban pendap ya ka class 12 science ki candidates ki belong eligible bagi berkuaban apply ka nika post pihak ban pendap ya ka application pelaban yo hapo ka official notification dan nika official advertisement ka bangla ai hapo description jangan nika video pihak ban pa ya ka nika application batru iki documents ki jampi syaka nika address office of the joint secretary of the government of Meghalaya and member secretary Bio Resources Development Center 5.5 mile Shillong Shwalani haka apotrik benai Jun arajar apulai. Nakabenta ki promotions leni ki sponsorships ki bapi kuaban ai hapo kanika channel ngobha contact ni ha uni email address contact novus@gmail.com